Gospodin predsjedniče, je se osjećate kao Makedonac kada vam traže specijalne uslove za ulazak u Evropsku uniju? Vama traže da se odreknete deo teritorije, a nama traže da se odreknemo deo identiteta. To nisu tražili od nikog drugog. Očigledno da ćete vi imati taj problem, pošto se stvari u Evropskoj uniji rešavaju konsenzusom, posebno oko prijema novih članica. I ja mislim da taj problem Makedonija, iskreno volim da budete član Evropske unije, zato što bih to isto poželeo i Srbiji. To je zajednica naroda koji jedni druge pomažu, koji jedni druge mogu da podignu, koji sarađuju da nauče jedni druge kako izgleda država, organizacija, kako je treba urediti, kako treba brinuti ljudskim pravima. Ali postoje uslovi za Srbiju, Makedoniju, postoji i ona jedna druga država tamo malo dalje, Turska, koja izgleda isto tako ne može da bude član Evropske unije, ali postoje uslovi koje jednostavno jedan narod ne može da prihvati. I ja vas potpuno razumem. I mi smo se tu malo bolje poneli od vas. Mi smo opterećeni problemom, ali smo imali razumevanje za vaš problem. I Srbija Makedoniju poznaje kao Makedoniju. Ne poznaje kao bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju, što svet zahteva, što je Makedonija na neki način morala da prihvati da bi nastavila da živi i da se bori. Ali ja znam da taj naziv, da grb, zastava, dok budu problem susednoj Grčkoj, Makedonija neće moći da računa na prijem Evropsku uniju. I onda će izmišljaće, kao i nama, da vam nije uređeno pravosuđe, da vam asfalt nije dovoljno kvalitetan. A kao što vi, čini mi se, bez ugroženosti teritorije, samo sa ugroženošću ponosa, odbijate da prihvatite ono što vam nameću, tako i mi odbijamo da prihvatimo oduzimanje teritorije, što je jako bolno, što je mnogo teži zahtev. I u svim razgovorima sa predstavnicima Evropske unije mi otvoreno kažemo, ili barem ja otvoreno kažem, i to čak i ne govorim za medije, u narednih 100 godina ne verujem da može da se rodi čovek i da postane političar i da pobedi na izborima, a da prihvati nezavisnost Kosova i Metohije. Takav u Srbiji ne može da se rodi. Za 100 godina sigurno. A ako nam kažu da to nije problem uopšte za ulazak u Evropsku uniju, nego hajde sve drugo da uredimo, a to ćemo na kraju, ja ne mogu da se ponašam kao neko ko ne vidi da ja u stvari pomažem da urede teritoriju Nezavisne Republike Kosova. Dakle, osjećam se kao Makedonac, ne samo kad razmišljam o Evropskoj uniji, nego i kad počnem da pevam i da igram. Više puta u životu sam se osjećao kao Makedonac, kad sam bio veseo ili kad sam bio tužan. Mi na isti način bivamo i tužni i srećni. Kako ocenjujete odnos između Makedonije i Srbije? Makedonci su jedni od najlojalnijih građani u Srbiji i obrnuto, Srbiji u Makedoniji. Da li su to istorijski kvaliteti naroda ili je to samo rezultat aktualne politike? Ja sam prvi učinio nešto za Makedonce u Srbiji što niko do sada nije uradio. Naime, sastavljajući poslaničku listu Srpske napredne stranke za parlamentarne izbore, ja sam pozvao stranku Makedonske nacionalne manjine da bude na našoj listi. I oni sada imaju poslanika koji je potpuno slobodan, zastupa svoje stavove, stavove svog naroda. Naravno, ima ideju Srpske napredne stranke, ne bi se nikad priključio našoj listi, ali je prvi put jedna makedonska partija Makedonske nacionalne manjine zastupljena u parlamentu Srbije, i to tada nisam znao da ćemo da pobedimo i da ću ja da budem predsjednik Srbije. Ja znam da Srbi žive u Makedoniji tako dobro kako žive i Makedonci, ili tako loše kako žive Makedonci. Mi sad svi imamo ozbiljne ekonomske probleme i manjak zapošljavanja. Da li mislite da Makedonija i Srbija imaju izgleda ući u Evropsku uniju u narednih 6 do 8 godina? Jer kako sada stvari stoje, to neće biti moguće. I niko i ne zna kako će Evropska unija izgledati za 6 do 8 godina. A svi na Balkanu imamo nezatvorena bilateralna pitanja, otvorena bilateralna pitanja. E sad, da li mislite da je lakše ući u Evropsku uniju kao neka vrsta zajednice ili će svaka od nas, ovih država ovde na Balkanu, ući zasebno u Evropsku uniju?
Makedonija, Srbija, Bosna, evo i Crnogorci nek dođu. Nažalost, mislim da nije moguće više da budemo u nekom obliku zajedništva. I kažem nažalost, iako ja nisam previše žalio kada se Jugoslavija raspadala, pošto sam shvatio da mnogi narodi žele da žive sami. I ne možete vi sad tu u meni želju da ostanemo zajedno. Ja ne mogu da je nametnem drugima kad misle da će bolje da napreduju sami. I Makedonija, i Crna Gora, i Slovenija, i Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Dakle, mi smo se razišli kad nije trebalo. Naravno da bismo jednostavnije, lakše i mnogo bolje ušli da smo ostali zajedno, zato što ne bismo imali ove probleme. Sad, naši bilateralni problemi nisu razlog da ne uđemo. Hrvatska odlazi u Evropsku uniju, iako nije rešila problem Srba koje je proterala i kojima nije vratila imovinu i kojima ne dozvoljava da uživaju tu imovinu, kojima nije omogućila ni minimum osnovnih ljudskih prava, ali eto, nešto je prihvatljiva za Evropsku uniju. Slovenija je već odavno član, toliko dugo je član da sad želi da ponovo sarađuje sa Srbijom na mnogim projektima, pošto je očigledno da u Evropi nije uspela da nametne svoj proizvod za evropsko tržište. Znači, imat ćemo muka vi i mi, ja mislim, velikih. Uvek sam bio optimista u životu, ne mogu da kažem da ćemo brzo da budemo u Evropskoj uniji, mogu da kažem da se nadam da ćemo da budemo, ali da ja ću pre da se sklonim nego da omogućim da u Evropsku uniju uđemo bez Kosova i Metohije. Dakle, onaj ko u meni bude tražio saradnika za to, naiće na zatvorena vrata. Kako mislite da ćemo rešiti ove otvorena bilateralna pitanja na Balkanu? Moguće li je nadmašiti nacionalne probleme ujedinjujući se oko tih infrastrukturnih projekata, izvlačeći pare od Evropske unije da bi se povezali, znači neka vrsta ekonomske zajednice? Znate, gledam ja i Bugarsku i Rumuniju. Od tog izvlačenja para iz Evropske unije, ako nemate posao i ako niste sami dovoljno sposobni da proizvedete i prodate, od toga nema neke velike koristi. Dakle, nemojte da se uzdate previše u to da ćete izvući pare. Jeste Makedonija mala i ne treba joj mnogo novca da stane na svoje noge. Ali Evropa je obuzeta sobom. U Evropi postoje države koje su oslonac, stub, koje uređuju čitavu Evropsku uniju. Svi ostali gledaju tamo u te banke koje postoje, od kojih očekuju korist kako bi sa što manje problema prošli kroz krizu u kojoj moraju da smanjuju penzije, da produžavaju radni staž, ljudi koji se penzioniraju, da smanjuju nivo socijalne i zdravstvene zaštite. Nama te mere, mi te mere već sada imamo. Znate, teško je kad živite u blagostanju 20 godina kao što žive zapadnoevropske države, a onda vam neko kaže, sad ćemo da smanjimo penzije ili sad će da kupiš jedan lek koji si do sada mogao da dobijaš, a da ga ne kupiš. Mi živimo u sirotinji, mi smo već navikli na te uslove. Nama Evropa ne bi morala da pooštrava uopšte uslove. Mi živimo zaista oštro, kao na ivici noža. Ali nemamo tako velikih bilateralnih sporova. Čak kada Evropa insistira na dobrim odnosima u regionu, na dobrim odnosima u okviru bivše Jugoslavije, ja često postavim pitanje, a gde to imate loše odnose? Čiji su Srbija, s kim Srbija ima loše odnose? Predsjednik Hrvatske je nešto ljut na predsjednika Srbije. Ja nisam ljut na njega. Kad se bude odljutio, vidjet ćemo se. Ali morao bi da mi kaže zašto je ljut. Nema nijedan razlog da bude ljut. Ja ne živim u prošlosti. Ja ne pitam kad je ko protiv koga ratovao. To može samo na jubilejima da se govori. Kako je izgledao rat. Znači, danas će deci govoriti o ratu, a ne pričati im o tome šta ih očekuje sutra. To je besmisleno. Tako da, gledajte da ispunite sve uslove, ali znam da nećete ispuniti uslov koji bi ponizio Makedoniju. Ja to cenim i poštujem. Ali gledajte da ponekad svoje političare navedete na to da poštuju stav Srbije, da bez Kosova i Metohije Srbija neće Evropsku uniju. Ja mislim da to Makedonci razumeju. Političari možda ne smeju da razumeju javno, ali bi ponekad i nekakva podrška i ohrabrenje
jednog našeg bivšeg člana naše velike zajednice mnogo pomoglo Srbiji. Ovako ispada, niko Srbiju ne razume. Zašto to? Srbija hoće da sačuva Kosovo i Metohiju, a priznali su i Makedonija, i Crna Gora, i Hrvatska, i Slovenija, i Bosna i Hercegovina bi priznala Kosovo i Metohiju da nije entiteta Republike Srpske koji to ne da. Ispada da smo mi i dalje najgori u očima zapadnog sveta, a ja vam sad kažem, imate veoma sličan problem, još uvijek nisu uspjeli da vas predstave kao da ste ružni, kao što su Srbi, ali ako budete i dalje uporno insistirali na tome da ono što je vaše bude vaše, naćete se vi na lošoj listi. U 3 decenije u kontinuitetu Albanci imaju zahteve za ekspanziju etničkih prava, svuda na Balkanu. I u Srbiji, i u Makedoniji, malo u Crnoj Gori, malo u Grčkoj. Sa druge strane, manjine koje žive na te teritorije gdje su Albanci većine, su na silu proterivane. Kako mislite da će se to pitanje zatvoriti u budućnosti? Mislite da svako može individualno da zatvori to pitanje ili možda bi neka regionalna strategija došla u obzir? Ja znam kako se to sve razvijalo u Srbiji, vidim kako se razvija u Makedoniji. Mogu vaši političari da nabiju glavu u pesak, ali imaće srpski problem za 20 godina. Vreme ne radi za državu. Vreme radi za separatiste. Zato što kad jednom ostvare prava u okviru Srbije, pozivaće se na ta prava u svim drugim državama. Zašto, kako da kažete da imate pravo na Kosovo i Metohiju da stvorite državu, nemate pravo u Makedoniji? Kako da kažu imate pravo da stvorite državu na Kosovu, a nemate pravo na autonomiju u Grčkoj ili na autonomiju u Crnoj Gori? Nama su rekli da nikada neće dozvoliti da se spoje Kosovo i Albanija. Lažu nas. Kosovo je već dobilo pozivni znak poštanski albanski. Gradi se i autoput i pruga koja će da poveže Prištinu sa Dračom. Pravi se jedna država albanska na teritoriji Balkanskog poluostrva koja još 30 godina neće biti uređena kao Makedonija i Srbija. Za tih 30 godina svašta će da se desi. Pojedini evropski političari uzimaju novac da bi patili drugi narodi. Da bi drugi narodi imali problema i muka. Kad smo razbili Jugoslaviju, postali smo dovoljno mali da svako od nas ima problema. Ali su nacionalni zanosi tada bili takvi da hoćemo konačno svoju državu, oteli su nam državu, nisu bili pravedni prema nama ni posle Prvog svjetskog rata, ni posle Drugog svjetskog rata. A onda kad se suočite s problemom da ta država, u toj državi, ono što je nekad bilo 2% Jugoslavije, u toj državi bude 30, 35, 40%, sa tendencijom da pređe preko 50%, jer tada ne znate šta ćete da uradite, onda se setite, češete po glavi. Međutim, rodila se nova deca od raspada Jugoslavije, oni koji su tada rađani, sad su punoletni, već su u brakovima. Kako njima da pričate, da treba da se vratimo? Kako jednom sinu da kažete, tvoj otac je pogrešio pre 20 i nešto godina, kad je želeo da bude nezavisni, hajde sada da se vratimo. Kad god počnem razgovor na tu temu, ja nemam sagovornike među predsjednicima ostalih država nastalih iz bivše Jugoslavije. Svi odmah počinju da pominju velikosrpski hegemonizam, dominantan broj Srba u bivšim jugoslovenskim republikama, koji bi onda odlučivali o celoj državi, a onda odustanem šta će. Imam svoju muku, imam svoje Kosovo i Metohiju. Ne želim nikome da ima srpsko Kosovo i Metohiju, ali očigledno da ćete uskoro vi sve to imati. Radi li Srbija na zaštitu imovina Srba koji su proterani sa Kosova i iz Hrvatske? Zato što, na primjer, posle Drugog svjetskog rata Jevreji dobijaju nadoknadu od Austrije i Nemačke zato što su izgubili svoju imovinu. Šta Srbija preduzima na tom planu? Srbija je sklopila nekakav sporazum pre 2 ili 3 godine o bivšim društvenim stanovima, o otkupu bivših društvenih stanova koji su bio problem koji su imali. Postojao problem sa penzijama koje su bile iz Hrvatske, ali
Konstantni problem je srpska imovina, pojedinačna imovina svakog Srbina koji je proteran iz Hrvatske, zato što mu Hrvatska tu imovinu ne oduzima, ne mora ništa da mu isplati, ali mu sticajem okolnosti, stvaranjem klime, ne dozvoljava ni da je koristi. Kome sudu da se on obrati ako Hrvatska pokazuje po zemljišnim knjigama da ta zemlja još uvijek pripada njemu? Da nije uzurpirana, da nije oteta. Jeste devastirana, ali to zato što ne može se koristiti. Hrvatska kaže, mi njima ne zabranjujemo da se vrate, a kad se vrate u neko dvorište upadne bomba ili dođe do maltretiranja i ljudi shvate da više tamo nisu poželjni. Srbija neće ništa promeniti na gore mojom pobedom na predsjedničkim izborima ili formiranjem vlade. Srbija će da nastavi mirno i strpljivo sa Hrvatskom da uređuje svoje odnose i da otklanja nerešena pitanja. Ja sam pozvao predstavnike Hrvatske da kažu koja pitanja smatraju da Srbija nije rešila, da možemo da ih rešimo, ali sam zato otvorio niz pitanja koje Hrvatska nije rešila i neće. Međutim, Hrvatska je miljenik Evropske unije, uvek je bila favorizovana, protežirana, tako i sada. Srbiji se priča o problemu loših privatizacija, loše uređenog pravosuđa, pa je to razlog da ne možemo da budemo član Evropske unije, a kad biste pogledali u Hrvatskoj kako to izgleda i privatizacije i pravosuđe i oblast ljudskih prava, shvatili biste da je to mnogo lošije uređeno nego u Srbiji, ili barem neka i na istom nivou. A otkud tolika razlika između nas? Mi smo tek kandidati, nemamo ni datum za pregovore, nismo otpočeli pregovore, a Hrvatska iduće godine postaje punopravni član. Ajmo još malo o regionu. Jačate odnose sa Republikom Srpskom. Da li je to jačanje sa centralom u Sarajevu ili ta centrala nema nikakav značaj za Beograd? Mi po Dejtonskom sporazumu imamo specijalne odnose sa Republikom Srpskom i mi imamo izvanrednu i ekonomsku, trgovinsku, ne uvek dobru političku saradnju, pošto rukovodstvo Republike Srpske je nekako bilo uvek protiv političke ideje koju ja zastupam. Ali to nije uticalo na mene i na moj odnos prema i predsjedniku Republike Srpske i predsjedniku Vlade Republike Srpske. Mi mnoge izvozne programe radimo zajedno, mnoge energetske projekte, posebno hidroelektrana na Drini, koja nas deli, radimo zajedno. I ja ne odbacujem centralu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nemam na to pravo. Mi smo prihvatili Dejtonski sporazum, po njemu je Bosna država sastavljena od dva entiteta, samo što od 1995. godine do danas 17 godina međunarodna zajednica ne može da napravi državu od Bosne i Hercegovine. I to ne funkcioniše i to polako nestaje pred našim očima, ali sve dok postoji Bosna i Hercegovina i sve dok je međunarodno priznata država, za mene je Sarajevo, kako vi kažete, centrala, glavni grad te države, s tim što naš srpski entitet koji se zove Republika Srpska, koji je mnogo izgubio za ovih 17 godina i od države bezmalo postao pokrajina bezmalo, ali tako su hteli visoki predstavnici i Republika Srpska u tome učestvovala. Dakle, tu saradnju sa Republikom Srpskom nikad nećemo da prekinemo, može da bude samo jača i snažnija. Mi ne svojatamo Republiku Srpsku, taj narod će da živi kako on odluči, kako on bude želeo. Jednog dana kad mu bude dato pravo na referendum, sigurno će nekim referendumom da odlučuje o tome, ali Srbija nije ta koja će da pogazi Bosnu i Hercegovinu. Je li ima Vučić vašu podršku za akcije koje sprovodi ovdje u Srbiji? Pa ja sam ga postavio na to mesto. Znam. Drugi čovjek u Srbiji to ne bi mogao da obavi. I Vučićeva energija se polako već prenela i na policiju, i na tužilaštvo. Sudstvo je nezavisno, neka radi kako god hoće, ali sve ono što je bilo bara do sada, mrtvo more u Srbiji, to se sve ustalasalo. Već sada ima koristi od toga. Prestali su da kradu, a novi neće početi da kradu. Jer vide da to jednog dana može da bude kažnjeno.
ali Vučić neće stati dok ne istraži sav kriminal i dok se kriminalci ne odu u zatvor. I on tu ima moju potpunu podršku, a baš bih volio da vidim čiju podršku nema. Moje zadnje pitanje, gospodin predsjedniče, oko dešavanja u sadašnjoj opoziciji u Demokratskoj stranci. Priča se da vi namerno, da Srpska napredna stranka podržava Đilasa da bi izgubio Tadić koji ima politički kapacitet za razliku od Đilasa. I da je ova koalicija sa Srpskom, sa SPS-om samo privremena, dok ne dođe promjena u Demokratskoj stranci. Ima nešto istine u tome? Draga moja, priča se u Srbiji svašta. Pričalo se da ja želim da Tadić ponovo pobedi. Pričalo se da idem u drugi krug samo da bih mu dao legitimitet. Priča se o tome da mi želimo da pobedi Đilas, a ja da vodim Srpsku naprednu stranku. Kao što je ne vodim danas. Ja bih volio da pobedi Tadić koga je Srpska napredna stranka pobedila. Uvijek je dobro imati za protivnika onoga koga si pobedio. Mene baš briga ko će pobedi u Demokratskoj stranci. Ne valjaju ni jedni ni drugi. To su isti ljudi. Samo će se rasporede u dva tabora. Među njima ima i oni koji su bili ministri, i loši ministri, ima među njima bogatih, ima kriminalaca koji su to postali kad su postali ministri. Baš me briga ko će da pobedi. U toj njihovoj prljavoj igri samo se otkriva koliko su bili loši. Ali će Srpska napredna stranka dugo godina da ih pobeđe. Đilas se u politiku ne razume. Politika u Srbiji je 22 godine ja vodim jednu stranku. Politika u Srbiji je svako jutro u auto i bar 2-3 sata vožnje da obiđete bar jedan ili dva ili tri opštinska odbora. Politika u Srbiji da u tih 190 odbora svakog predsjednika odbora, svakog potpredsjednika, svakog člana odbora znate. Da znate šta od njega možete da očekujete. Politika u Srbiji je zaista težak, mukotrpan rad. Đilas i Tadić su ljudi iz fotelja. Oni nisu iz te vrste politike. Oni su koristili uvijek to što je neko drugi trčao i radio. Sad bi jedan od njih dvojice trebalo da pobedi i da počne da trči i da radi, pošto Tadić nije morao da trči, bio je na vlasti. Trčali su drugi. Ovog puta su u opoziciji i tu treba pocepati opanke. To treba potrošiti mnogo energije. Njih dvojica nisu za taj posao. I da sam u Demokratskoj stranci, ja bih tražio nekog trećeg. Makedonija već nekoliko godina nema proslavu državnosti Asnama u manastiru Prohor Pčinjski. Traži se veće poštovanje tog datuma zato što je to dan državnosti Republike Makedonije. To je problem koji je napravila Srpska pravoslavna crkva. Šta će predsjednik Republike Srbije da uradi po tom pitanju? Da se malo taj datum više poštuje. Mi poštujemo vaše datume. Makedonija ima problem, Makedonija je napravila problem sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Problem je jedan broj sveštenika, Makedonaca, koji su ostali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Makedonija nije umela da reši taj problem. Možda nije imala sagovornika u Srbiji. Danas ima sagovornika u Srbiji s kojim taj problem može da reši. Taj sagovornik sam ja. Dovoljno poštujem Srpsku pravoslavnu crkvu i dovoljno me poštuju ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da taj problem možemo da rešimo. I da Makedonija ostvari sve što bi želela da ostvari u odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, samo da ne bude gruba i da ne ide na silu. Zato što ako u Makedoniji politički rukovodioci, ako su vernici, oni znaju da se kod ljudi posvećenih Bogu ništa ne postiže na silu. I jedini koji nad njima može da vrši silu je Bog. Nema zatvora koji može da promeni jednog Kaluđera. Dakle, ako hoće da razgovaramo na tu temu, na temu ljudskih prava mitropolita Ohridskog, sveštenstva Ohridskog, odnosa Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, ako žele da Makedonska pravoslavna crkva dobije svoje mesto u porodici pravoslavnih crkava,
na tu temu treba se sarađuje i razgovara. A ne da se koriste sudovi, tužilaštvo. To je besmisleno. Jednog sveštenika trpati u zatvor, izmištati mu krivice, to u Srbiji nikada neće da se desi. Imamo i mi pojedinih sveštenika i iz Srpske pravoslavne crkve i iz drugih tradicionalnih crkava kojima se ne sviđa državna politika Srbije i čija se politika ne sviđa nama koji vodimo Srbiju. Predsjedniče, vi znate da je on osuđen zbog kriminala. On nije zbog pripadnosti nekakvoj crkvi. Samo nemojte o tome da mi govorite. On je osuđen zbog kriminala. To je prvo. Vi znate da su sudovi nezavisni. Ovo isecite, molim vas. Ovaj deo razgovora isecite. Možemo da se dogovorimo. Ako mi kažete... Ovaj deo razgovora isecite. 100.000 crkava se u svetu gradi na isti način. 100 u svakom hramu. Pa što ne pokupe po crkvama, što ne pozatvore sveštenike koji skupljaju novac na ikonu? Tu nema fiskalnog računa. Crkva je... Nijedna pravoslavna crkva nema fiskalizaciju, tako da to je problem koji treba drugačije da se reši. A ne hapšenje sveštenika. Moje pitanje jeste, kako vi predlažete da... Nisam došao da o tome sa vama raspravljam. Možete da izmislite sudski progon svakom građaninu Srbije. I svakom građaninu Makedonije. Ako to želite. Ja da sam sudija, ja bih razmišljao kad pred mene dođe čovek koji se zavetovao Bogu i nema nikakvu imovinu i ne ostaje njegova imovina ni jednom njegovom nasledniku, ja bih se zamislio da li taj čovjek može da bude lopov. Da li je on ukrao? Da li je stavio u džep ili je sagradio hram? Zato nemojte, ja hoću da pomognem, a ne da odmažem. Ja znam put. Put nije hapšenje mitropolita i dvojice vladika. Sigurno nije put. To nije put do manastira Prohorčinski u kome treba obeležiti jasno. To nije put. Šta vi predlažete? Ja predlažem da sednemo, da razgovaramo. O čemu? O svemu. O tome kakav je odnos Makedonije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema Makedoniji, o tome šta je Makedonska pravoslavna crkva i kako može da postigne ono što želi. Ja vam kažem da ja to sve mogu da završim ako hoće da razgovaraju sa mnom i da se spuste loptu. A ako neće, onda nikada taj problem neće da bude rešen. E pa sad, posvađajte se sa Grčkom, posvađajte se sa Srbijom, pa gledajte da lepo živite. Ne može. Hajde da izgledimo sve sporove da živimo lepo. Želite još nešto da dodate za kraj? Ja želim da pozdravim vaše gledalce, da vas uputim na to da drugačije razmišljamo jedni o drugima. Ja vrlo često ovde imam priliku da novinare zamolim na kraju da me pitaju šta će biti u budućnosti, pošto novinari u Srbiji sa mnom razgovaraju isključivo o prošlosti. Traže u mojoj prošlosti nešto što će moći da predstave kao kočnicu za budućnost. Znači, da bismo imali budućnost, Makedonija i Srbija moraju da sednu, kao što sa vašim predsjednikom imamo izvanredne odnose. Kao što sa njegovom ekscelencijom ambasadorom u Beogradu, divnim čovekom, imamo izvanredne odnose. Kao što sam sa vašim predsjednikom vlade celu noć na jednoj svadbi u Skoplju igrao kolo. Tako da nam žive i stanovnici, i Makedonija i Srbija. Da ponovo se prožmemo dve države, to je nesporno, ali bezmalo da živimo kao jedno. Mi možemo jedni drugima mnogo da pomognemo. I da otklonimo taj spor o kome mi sad govorite, pošto je to besmislen spor. A ono što se ne reši, posle samo gomila i gomila i gomila i ljudi pomisle da više nikad ne mogu da se pomire. Za noć možemo da otklonimo taj spor. Samo ako postoji dobra volja i iskrena volja. Zna predsjednik Makedonije šta može da uradi danas jednim potpisom i da pokrene i svako uradi po nekoliko koraka i tek sreli smo se. Nismo ni znali da ćemo se sretati. Želim vam mnogo sreće. Hvala vam.